Hambai hingke nongbai tini kaisa message rina thangdong ang oneke tini biboni jorao kaisa mobile o nongni kaisa shobdo phaikena tit 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 khaiye hingke abo tangi phaike onek borok onek rijak kha hingke sungbo tini 3 4 jona mobile ekloge berai tongma somoio tit 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 songo shobdo ongkha actually amoni karon hingkha sung mane ang tang sugjak tai saimamani karon hingkha je nongni agini sim je use khaitongmani sim no mobile o dai toniya hingkha যদি শব্দ পাই পুংফাইলিয়া hingkhe nongna sim tai choliliya hingkhe jodi tit 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 shobdo nongni mobile pung tongfru norok sini rikha hingkhe nongna sim mane mobile kwthang tongo hinui regular no sim cholisinai hingkhe tabuk norok jodi agini sim rok kiklaijak tongkha hingkhe mobile o sorai toni baidi mobile o sorai tonle nongna sim totally badung thangsinai hingkhe tini message abono ta khoro ang nongno sairio hingkhe janjani agini sim rok dajak tong hingkhe dai toni baidi যদি দাজাই hingkhe norok onek borok ni mobile o phaikena tini diboni atei 3ta digi kaisa phaikya hingkhe 10ta digi kaisa phaikya hingkhe somoio je dajak tongnai rok jotono mobile o pungbai khe je dajak tongnai rok pungliya nong agini je sim tongnai rok jotono mobile o dai toni baidi hingkhe dajak hingkhe nongna sim already dai choliliya hingkhe tang norok je sim use khaitongmani nong personal sim rok use khaiye norok je nangmani sim no use khaitonga hingkhe sim no mobile o dai toni baidi mobile o dai toniya hingkhe nongna sim ni kono shobdo phaiya hingkhe already nongna sim tai office o thangfano tai ongliya omo hai kaisa sorkar ni hoite saklaijak hambai।